Draga braćo i sestre, pripremajući se za praznik Hristovog rođenja, ispraćamo 2021. godinu i dočekujemo 2022. Molimo se Bogomladencu Hristu da nam podari mir, zdravlje, slogu i ljubav za početak nove godine Gospodnje. Da naši počeci budu srećni, napredni i od Boga blagosloveni. Srdačno vas pozdravljam božićnim pozdravom, mir Božiji, Hristos se rodi. Raspored bogosluženja u narednim danima je sljedeći. 6. januara sveta liturgija u 9 časova. Nakon svete liturgije osvećenje badnjaka. Nakon svete liturgije i u toku čitavog dana svi koji žele moći će da dođu i uzmu badnjak za svoju porodicu. Badnje veče, 6. januar. Večernja služba sa početkom u 6 časova. Paljenje badnjaka u 6:30. Zbog celokupne epidemiološke situacije i novih pravila za provinciju Ontario, molimo sve one koji budu dolazili da se sve vreme pridržavaju socijalne distance od 2 metra i da nose maske. Također ih molimo za razumevanje da u crkvi smijemo da imamo ukupno 80 osoba u jednom trenutku, te stoga ponovo pozivamo sve na pažnju i opreznost da štitimo jedni druge. Na sam dan Božića, 7. januara, sveta liturgija će biti u 9 časova. Također ograničenje što se tiče socijalne distance i broja prisutnih u hramu se podrazumeva od 80 osoba u jednom trenutku. Na drugi dan Božića, 8. januara, subota, sveta liturgija u 9 časova i 3. dana Božića, nedelja na Svetog Stevana, sveta liturgija u 10 časova. Hvala vam svima na razumevanju i molim se Gospodu za sve vas. Bog vas blagoslovio, vas i vaše porodice. Svako dobro od Bogomladenca Hrista. Hristos se rodi, vaistinu se rodi.